Me te Ghana na man for the makoja firm say yenye me home investigation say me ye fraud wa omo ye no the report no be me so omo hwehwe ye no me nya sa activities ni bia na so wonim nyansa obetimi ko parliament one term no wasifie ma wo office more than 26 years etimi ye jibi for kura makura nyame tumi makura dom 26 years ago 27 etimi mobra ana me ba office last week omo ye ya na omo ye investigation we no omo de ade no ko sign me fie full envelope kese e de ko sign me fie gate what asako no omo twro maka de go hu say I should check and omo to ba ko so tu fie ni inside si akoye ni asema abokro no a wo ti woni e do document akoma Eoco 26 years in office me ye before wo share gibi ni wo ade ya beye mawro ho se meda sore na me ko bo obi punu mu se me ho akere me abusia information wa monten so ene say Eoco flasha say investigations e the fact Ghana so for bi ho na so for ba kwa ni BPS investigation wo kase pa Reverend Obofour na abusia ena me no e kase Reverend Obofour kasa ba monten abetu na mu tuo say eyampa investigations de eyade a Eoco for ya watch say Eoco for kwa ba ni fie ene o envelope on the buy dey say kakra ya o de be fam ni date ano ye what trasako na no achi no sign to be kra edo to ni fie ho na wono Reverend Obofour ebie napono e de ma Eoco for kire say investigation bi on pese wo mo ye e de fa no ho bia e kwan da ho ya wo mo nyi nti wono ene Eoco for no edi nsa wo so dia no baba ye akosi say ne Eoco for e hwehwe no wo mo saka na busuya be investigation ne koye se ne mo sha se ne be ko wie ye no se ndi kaka say Reverend Obofour kasa aba abedi enkobo na message so be ka no ho ne akonya kwakotie se ne a osi bedi enkobo ne fa na ye ba bedi mu enkobo ye kotie no e too much PH message so be me subscribe to no so dem ya no wakai say wo de go no be kan ho sa no upload no so for the first person ya wo sabedi kan ka me yenko tie Reverend Obofour ti da bia metaka chance uteme ho asama ade amanyi ni da se obi se mabu no Obofour abebu me te Ghana na man for the makoja firm say yenye me home investigation say me ye fraud wa omo ye no the report no be me so omo hwehwe ye no me nya sa activities ni bia na so wonim nyansa obitimi ko parliament one term no wasifie ma wo office more than 26 years etimi ye jibi for kura makura nyame tumi makura dom 26 years ago 27 etimi mobra ana me ba office last week omo ye ya na omo ye investigation we no omo de ade no ko sign me fie full envelope kese e de ko sign me fie gate what asako no omo twro maka de go hu say I should check and omo to ba ko so tu fie ni inside si akoye ni asema abokro no a wo ti woni e do document akoma Eoco 26 years in office me ye before wo share gibi ni hu ade ya beye mawro ho se meda sore na me ko bo obi punu mu se me ho akere me mame ya wasem bi ho na si wo Ghana uchire wudie mu wie na si wan chire mu a wo ya da ya asemfoforo be ba ma wo de na twam asofo a mo hwehwe dem a enkofo blackmail mu wan fa sika we ya ma me ko kan asem we mo meka and the blaster for ekobobo enso asamo agyan onka ho bi tie message we ye ewiase wonyame wo ba bi ode obi aya adwuma na ode ne duru ebi a wonyame so oba mu wa preach 26 years me nyame ka se na Obofour from a juma to me wa enuma e wo wiase nsan I will still survive matimi agiramu awura 27 years menya de na Cristiano Ronaldo wabo say Messi abo how many years? Listen to what I'm saying today.
enti ebra so say urade nko an te ase say eya adom bi na aso yeso yenye so special. Chief, say adom no ma mo ante ase a obaka say me powerful. I'm not powerful. By the mercies of the Lord. Me na was me discipline. Self-discipline. Say the lady is who fe ya offer from anwumre onyame a obelime another mega and say but we won say wo Yesu di mu oba wode nofo akese sende wa nopa etwan aniema gusu sende we say I cast you in the name of Jesus. Obi say sofo antimi anye saa onye sofo papa me gira nyankopon nim say so ka kire me say so obeye Paul no na so suban ni nyina afiri no mu kwa meka kire say oboa and I'll back it with scriptures. What you say? Asofo bebre no, let the church members know your weakness. Oye nipa ansa na wura office nim obi se wonye nipa eya amentie adwodwantwie bi kasa oye fake man of God on free jame they all kasa na obu aten no the she or he qualified to judge you o pass and nipa na so akọ school a oye first class citizen no mayemfa aban di brema no obewia Ghana sika oye kronfo e wo siutum Opa me nani the police panyin ne no obi di obi ka onkotu anto police station ubekoro wadi your police ni an robber your lawyer criminal why lawyer obe oda so ya criminal it is obi ya sofo na so kanyame asem na oda so wa abufuo na koma hana ewo ho Simon Petro na koma hano hano Yesu suani o enipa ba Yesu one ne ka asa no watwese kan awudie da so wɔ ne mu atwese kan twa nipa aso hye wudi ni ada so ne Yesu nam etufiri sɛ Mary Magdalene Yesu gie na otutu adwama ne fi no so no ɛkɔ kora enwo pa zomi no ɛyɛ watale fitaa mu a na usi a ɛbɛkɔ so atale no ho bɛgu o baby asi kire ne wu agu bia no e na de empa hodaw ena so akokora bi su ba ma wu so ati ase se de na Paul eye ne mre bi ena be ya nkani so obi aware obi anya honam oba ba ko no eye Paul samre no ade no abukavu kenkeba asofo jana so Obi so Obofour mfiri nyame hwase onyira soro ka fa ugimi ko hotantansa o papa ye ka sama hose asofo bi mandipa hu o mama ne obi se sofo bi preach wie wawu mama blood pressure it kills adwendwene ekum obi no ba serenda yetime soma bonsam ma ne ba wa bra bom woni ne be ye bibi be wie na afi no yi nipa a wote a kiro enipa ye bonsam so obi no obi koda na ye ne nguase de a e de mo nka nkyere krama na krama se mo mu ni wo mo ho ka akwa mu biem ya preach fritete ensori be ya ye preach kire mu se ka mu nyina mo gya adwama abo a anko mo kra condom ko mo jai etuamu da ye dibu da amanfo de ye call lunch enko for office table so se nyame e bad ne ene ye se ye the tester e kan table na hra doggy ahodo akoso o table no so no o document mame kama sem o document kura akoto table no so a hard lock and the bar lock no mienu ache no kai wo sofo na bom paye ma no mama Justin busa no da bia mesire moburo hu pa se Justin ka kire urade se omma me yekoduro honhom na toda na sunsum ne peso na honam no ayemra Nanaima obi suro so obekasa sem bet I am a human being me wa tenka
ya so nyame kantankranchi bu omranti brem me ya street boy kro from abema ya bro no ayete so no ya hyada epe ma de gidini upa mabusuamu a me na bema ya dwamanfo na dwaman ya 460 degrees Celsius. I'm being honest, me ngulani mase. Me na japia se no ho fa ya bema tenten. Me ma me papa so Kampala onu so dwamani. Nyame aboa me ene bia omumogya no anka nhia me de ate asem no me nko na me nya dwamani. Yesu nti Enzabusa wote semwa Reverend Obofour kan no ana Ghana fo bi kyerese se obi ye sofo a be si den na se Eoco for security agencies no mo atu mani ediasi asofo ho se se hu ye ka asofo de Bible kwa se ne o cancer pe de bi sempa ho it is asofo ye adwuma na se nyame ato ne nsema pagya no na obi a blessing na bi a wa kyene ka bi wa kyene dan bi wa kyene bibi na wo ye a ese den na nu timi makwan Emma we say that so free de bia no mo ye nyema bia self patenti yenko na yenko investigate say no say asa ne asofo no bebi ekọ no ye hyede ne omudidi ana e so say da bi ye ti oman mu ha enye ni ne ekoso e ti obi betimi aye sofo na so behwe no na esuma se bia de bi ekoso bi ti say money laundry ni ade because ya ti bi ye bi mu accuse asofo bi say omo ye money laundry ni ade e ti say ebere bi edu na sofo bi moves bi abemo penifo agencies no wo nti wo ho ase na so mo kwaso mo kwakwa investigate a eno de mo tell say ne kwan so no bia ne so mo ko ye ya wo mo kwa investigation ni wie ni wo hu wo no no mo hwehwe wo mo sa ka mo hu say woni bia bata no ho no wanya hu ne ho so ye a wodi ne dwuma enti we no enya ade a enwanwa say obi ye sofo a ye ntimi enko hwehwe ne niema a wo ye mu zebusia ye kwaso ye tie Reverend Obofour na ensam de busia wo ka di ye pa na ye ntie nyi wie no ayi bia na asem ko si ye no menu nyanya ho ntiase me gina hai minum secret bi asofo bebre nim message you meto aso ye onim se obitimi ka se asofo bi ye young omu wuwu omu slow pressure asofo bebre anhwe ya they will die omu wuwo no enya baye obuso blackmailing osofo bebre ho minimum asam eno a okope sister we one na wo ne soro manu nim se sofo yire ya baako eno no obi akọ mebo a nti da bi one sister ne kasa o se medo baba abonte mane fa amra me se ye de en soro manu o mote ha no wo ye sofo na wo ye dwamanfo a omunimo eye pe no mo pa wasam ti asa me ka che ono obi ani wa one na twempra wo wiase a onka nkire nipa miensa te wasam na miensa no so ka kire edu a aduasa ate aduasa no so ka kire edu a ahasa ate ahasa no so ka kire edu a empem miensa na ayede ate they know you are a dwaman but adum bi da sonso nti asofo bebre hyedem amanfo blackmail omo ebi anya BP wu but me you can't blackmail me ana de me count ya say semeti we makobo adwaman a wu me mabo adwaman wo wanim ukuru ne be magamaye ho ade semi kobo adwaman a me yire no mabo adwaman wo nanim na makonyame anim se won fa nkyeme. Are you with me? It will catch us a member of a cow bonti, semino wakobo Jamaya. Look at my idea. 20-something years office. Ubia Dibia won't be. My idea. You know, a man full needs to have him nibi. Obi suro de ye kafa no ho dan said de obi gina said de tie. Are you with me, somebody? Your situation we are in a day you can't solve it. Minimum be a nick on the DNA.
ohwe se obekọ DNA no na nsa na asem na si ansa na wabepache no anadwo ba 12:30 no frɛ be ma ne se miwura wo dae no na mebobɔ me niema me ma onko se sika nko ye DNA enkora no mienu na DNA mu no ye oma na de wa chie no de me de be hye be ma ne se asem na okay wo se miwura maka wie so de be che me on fa nche me e ma de nche me ye boat me ko ayasempa be ma ne se ma ne nka ha wo se maka che sofo Obofour ma bo sofo Obofour amane asofo bi yerenom akọwo wa be hye wo mo owuni se pia omani begu ase de ne frɛ na nguase ewiase ade ya nguase yi wo hia ene kro no asem bia ni wa bi ma da eti nkofo bi hyehyade mu de nsem hyehye omu mu na eku omu be de ontimi nkume me de enti na be kume metiwe na hema watata me na mantimi anhye me ho so na hema wa be famia no I was some kura no mu kira bompa ya mama se na hema nyame betua o ka sanse bible says into the an beba na mo de nam no so beba oni the day asofo be ma o man na te ase se o mu ye nipa te se nsore ma no na asofo ehia mpa ebo chan nsore ma no mbe ja se o mu ye special people ye holy unye holy hu be se unye de oh enipa obutimi fu uhu ye fin asem ya wo ya udware ajonso sabi uye holy if you say to wo ya I curse the day I'll tell you I'm holy utire ye na onya oba papa if you say that be abahwiase be ya hwe nipa abahwiase won nsem I sat down one day and I said to myself say we are say obi ani wonu obi wo secret obi se won tia se obi anim se me ne sia na wo ma ade na me de be ma tu be kire ye ana se me de car kire me de fia kire me de me fa ban kire na nsuo to ye na anti ama wa ma asore a se e kire me ridi nipa oyi ne nsafiri me so ama ye mobo ye nyame oh but asofo ntiase ye hia mpa ebo che nsorema Satan na ye ne ni di asie no ne ho odin o ana amunim ne ho odin pa abrante no ye strong utimi ni Satan ne asie asenipa ni nkunim ena nsorema so ntiase se nyame di adwuma hye yensa ba ye koduro no so ya asem ti da bia metaka chense utime ho asem a ade amanyi ni da se obi se mabuno Obofour abebu me te Ghana na amanfo de makoja firm se yenye me home investigation se me ye fraud wa omo ye no de report no be me so omo hwehwe ye no menya sa activities ni bia na se wonim nyansa obitimi ko parliament one term no wasifie ma wo office more than 26 years it be jibi for kura makura nyame tumi makura dom 26 years ko 27 it meet me mobra and I'm by office last week omo ye na omo ye investigation we no omo de ade no ko sign me fie full envelope kese e de ko sign me fie gate what asako no omo twro maka de go hu say I should check and omo to ba ko so tu fie ni inside si akwa ye ni asema abokro no a wo ti woni do document akoma Eoco 26 years in office me ye gibi for wo hia gibi ni wo ade abeye mawro ho se meda sore na me ko bo obi punu mu se me ho akere me Enzi ene busa Reverend Obofour ne nsem no
ena yakwa kuti dia bana Ghana for say ensemo a Reverend Obofour aka ne de aka ne kan no memo won si emi sa Reverend Obofour say ebrebe na Ghana so for no mu say won so eye nipa na ebrebe no mu so jai say won bo church members achi if say the church member bi kwa ne so for bi be church member no say edane na produce for the side there ho no ene ehun so when so for so ye nipa te say wa ene so for so hian paibo it is mo hu say mo so ye nipa te say ye ne ye nyina no the same level, the same skill. Ghana for say, Sadia, so for Nilu Dina Pet, so who say, dear, and you know to Sudia, yet the Momna, some cause red Nabran, so one more ye touch not my anointed, and do my prophets no harm there, and ye and someone back, not Ghana for at the moment, ya, now one more agent my Pebusia, way and a Ghana for send your Mokai, at the fire, and send me home, and I'm the soon message, so also do the comment section go, at their mommy, all the social media handles no. Too much GH. All subscribe like that. Now for so the macro.